Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan detik-detik artileri menghantam posisi pasukan Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 27 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, artileri militan Republik Rakyat Luhansk atau LPR menghancurkan peralatan dan personel militan di Soledar. Tampak dalam rekaman artileri menghantam posisi pasukan Ukraina mulai dari tank hingga benteng Ukraina. Salah satu peluru artileri meluncur, nyaris menghantam pasukan Ukraina di sampingnya. Moskow secara teratur masih mendesak Barat untuk berhenti memompas senjata ke Ukraina. Seperti yang ditekankan oleh Menteri Luar Negeri, Sergei Lavrov, kargo semacam itu menjadi target yang sah bagi militer Rusia. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Артемовск, Донецкой Народной Республики и Константиновка, Полоской, а также 59 артиллерийских подразделений на активных позициях, живая сила и военная техника 177 районов. В районе населенного пункта Приколотка, Харьковской области, уничтожен ядерный в районах населенных пунктов Егоровка, Зеленый Гай, Павловка, Никольская, Советский Мажане, Кирилловка, Донецкой Народной Республики, Полтава, Луганская Народная Республика, Новая Тарасовка, Харьковская, Новая Харьковская,